paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Umay kakwarog takadwa anak ang mapan makimiteng. Diyan kaya tanggal. Naa! Nagburing ti makimiteng. Agtugtugaw ka lang, mate. Di mo pa'y kayat. Nagtugtugaw ka laang. Agtuglap kan tumanay. Naa! Daytoy abagak ti pagbali ng mapungan mau. Umay ka. Ada merienda ta. Uray pa'y. Na. Jaklat na kayat. Saan ka apilitin no di mo kayat ti umay? Uray siya klaangan. Nagpasada klangan. At dapay kwarta. Kunak man no kinaduam ni Uncle Mo anak imiteng kwarog. Diyak kayat antay. Makapatuglap ti makimiteng. Isu nga rod akayat ko akadwaam ni Uncle Mo. Taamangan no makaturog manan. Imbag lang nga adamang riingkan kwa na no makatuglap. Imbag kumano at da chicks iji pagmimitingan. Damapanak. Na, Puro mat babagat kun lalakay ti adday jay. Kapitan Enteng. Miss, nakaturog ak gaya. Inalpas ka din ti meeting. Saan pa'y, Kapitan? Panagmimerienda pa'y laeng. Ikan kay ti merienda. Thank you. Thank you, Miss Beautiful. Kuvita tinagan ko, Kap. At ti merienda. Mabalin anayaw nam dahi tinapay, Miss COVID. Kuvita tinagan ko, Kap. Saan ang COVID? Unan niya. O sige, nayon akong dahi tinapay iti maysa. Para ije ka nakakabaro. Ay, balasang kapay ka di. Wen, Kapitan? Agbirbiro kak nga ron iti agbalin a lifetime partner ko. Sus, mayat baro pa ije ka nakak. Ay, mabalin siya talaga. Pagpartneran kayo man. Sige man, Kap. Ited mo ti number ko kankwana. Tagtin next kami. Ha? Ay, nayon na pa'y nga ron iti may sa dahi tinapay. Ano ka, ti ka nang dahi ka nakak. O sige nayon akong iti talo. Tapno, I love you. Para ka ni kwarog aka anak ka. Abaro pa ilaan. O anya, nalpas ti meeting yo, Enteng. Nalpas Nagdengag kamatlaang anaimbag. Katuwan Ti kunamkit day. Ang mga nun naturog ka manhan. Naturog mo't asasaw. Naturog ka anya. Nagdengagak. Sit properly. Kunada, di nagtugawa kaon. Di nang rugayin akit, nagdengagak kaon Idi nang rugen, naturog kamatan. Dayta ti amok, Enteng. Kasanuga mo. Ada ebidensya, naturog ak. Hindi ka man agbabasol mo't. Dayta na makita di tapingping mo. Ha? Makapaglibak ka pa lang. Aya! Kunak mo nakalibakak. Ada nga agpaiso ebidensya. Ay, inton maminsan, itugot mo ni Kwarog, tapno adamang riingkan ka. Ayan gayam ni Kwarog. Apoy abirukam, awan ditoy. Aday je paradaan da nga agurura iti pasaheros nga itulod na. Sigurado amaragsakan ni Kwarog. Taapay. Ada ited ko kan kwa na atik Smith na. Napintas abalasang. Tiksam to day taan number Balasang ti akin number iti daytoy, angkay. Ay uwan. Namamok iji nagmitingan may. Para ited iti merienda. Napintas. Ay, pirme. Napintas. Long hair. Panggatsikat tibuok na. Dimot kaya't mo tikas ta. Kayat kaw. Jay.
nalabaga ti Pimping na. Ay na, permi lumabaga ti Pingping na. Uy, napintas nga rod Una, balasan pa'y. Kayat kaw. Eh, Kasla ka bang luti strawberry ti kilikili na? ay, win, naangot ka. Ha? Win, Inangot ma? win. Uy, kayat kaw. Nalabaga ti lips na. Ay, win. Nalabaga. Win, agat melon. Oy, milon amoy. Wen! Makasasawa ko nang kan. Ah. Isagana mo jay puraw anwang mau. Na- Jay blue abaka. Na- Kan 15 ababoy. Kapay green akalding Ha? basta tiksam kit din. Tano armemon ket sagutin na ka. Kalay sa kayon. Aguray ka mo ta, Uncle. Ah, Isip ko pa'y tinumber na. Anya tinagan nan? anya itayon aya. Ay, malagip kon. Ha? Pugita. Ay, kuvita gayam. Kuvita? Kubita? Win. Saan? Kuvita. Anya kabutin, kubita nga. Ay, kubita. Win. V. As in, vlak. Ay, black. Win. Madokas niya award itan? Ada, barbaro. Mayat ka raw, Uncle. Ay, mayat. Kayat ko day ta. Win. Imbaglakid din tayo may ka nag-load kwarog. Tapno saan nga ag-expire jay lakok a-load. Apay, awan nagpapaludkan ka. Ay na, saan na uso dito'y kabildatan ti cellphone. Unaan pa'y mutlaang adag iti tattao ti bagas. Ngam ti load ti cellphone. Isu ang nagpaludak, tadatik smith ko abalasang. Nay, adatik-smate mo. Wan kagawad, nimbiro ka nak ni uncle ko iti kateks ko abalasang. Ay, nasaya at ano kasta. Kagawad, anya nga tano, agay love you ak adagaws. Ay, saan pa'y makiam-am mo ka pa'y. Ibagampay mo tinagan mo Kandamagampay mo tinagan na. Ha? Ay, wanan niya. Inton kwan, awisimon nga kita kayaw. Agay love you akton ijay pagkitaan may. Di ka agap apura. Apay nga saan? Kaya't ko nga rodon ti mga asawa. Ay katrik na umpay mo't ano talaga type mo, nagkita kayaw. Kasanungan no saan kayo gayam nga ginustaw. Ay, wanan niya. Textmate mo pa'y laeng. Gaya mong pa'y laeng Ay, ado nga rod alot ti ka sa pula. Wan Ag subli-subli kamot adito'y tersenak nga agload. Inton kwan, may busto mo tantila kum allowed. Ay, talaga ni kusyante ka kagawad. Balbalakadan ka laeng mo. No kasano ti agarang. Ang amuwanan tapno mabiit amalakaw ti load ka. Ay, umayak man makikapi dito'y balayawang kail. Nagsusuyab ka pa'y lang ba? Kas ka lang makaturturog. Talaga makaturturog ak pailangang kail. Eh, Napuyat ak idirabe ay. nakapuyatam. Jainted mo akatiks ko Nagpartak nga reply. Napartak? Saan nak mo ta paturugan? Di mayat no kasta. Jak paila na isisintitiks ka. At the reply na adagaw. Napartak Ang mayat day ta ka anakan. Ngum naibos matantilod ka. Aglod ka kayat na asawan. Mga no isunti maasawa. Matanagan ak ang kail. Dun puri. Si kakit dimit. Naghilig ka nga agdanag. Jinagan na nga raw. Kuvita. Kaslamit COVID. Adayumit Kuvita. Adayo ijay. Covid. Saan ang makaakar? Kasla sumgarak no mga kujinagan na. Kasla virus. Panya kakit din. Mariknak. Ison, tinabayagan abirbiro kem ababae. Agkaba talaga ti barukong ka. No mga kutinagan na. In love ka siguron. Iso nga kaba-kaba ka. Ha? Inlaba ka? Uy, nagbeat mo time. Saan kami pa nagkitkita? Ay, talagang sa nga na virus na tayo dyan ang kay. Bayam.
Inton sumaruno a meeting may. Yam amo kantoken kwa na iti personal. Ta makitam tikin na pintas ni Covita. Ni, imbaga man ang tinagan na. Makahathatching account. Ah. Hatching! Ay, kwaraw. Pudno nga dararmom anapintas abalasa. Nakaamuam, may. Ay na, iso ti damag ita dito'y kabildatan. Manipod abagatan aging gatlaod agpatingga ijay dayaken amyanan. Dayta ti pag-iistoryaan ita dagiti tattao. Ay, virus sa amit nga agpaiso day dya babae. Nagpartakmatan anaamuan dagiti tattaaw. Kaslamat ten COVID asakay. Anya sakit nga ibagbagam. Ay na, nagkasar kayo kinay. Anyat nagan na nga jar armag. Damagan naman ay. Ay kit siyempre masapul ang maamuak at tinagan na. Covita. Ay sos! na. Apay nga'y aguya kakmutan. Covita, kunak. Ay sos, talaga amatayin. Hayag sakit ti ulo kaun. Ay na, agbaraksan. Nay, awan mo't ti uyag ko itay. Covita. Ay, hustaw, agawid akaun. Ay, nahadan samot COVID kaun. Ay, nakaalaak ngay nga ta. Yay. Ay, may problema ako. Anya man ang ti problema, aya. Pangalaan ta ngay iti puraw anwang. Na, anwam ti puraw anwang. Maparte inton agkasar ni Kwarog. Agkasaran. Asino nga iti ikasar na? Diyan nga intot ko ti number na babae. Diyan ka text-meet na. Angam, saan ka pa yung agbirok iti puraw anwang? Tadi mo amaw no aginustuda. Di ka pa'y agbirbirok iti puraw anwang. Narigatad. Agsigurado aklaeng Amok matla nga ginustuda. Bagay da Tabaroken balasang dapay. Awan to pa'y tinangisit anwang mo. Na. Daitan tukit din puraw anwangan. Awan tumot bilib mo kanyak. Na, Basta siya tagirito. Awan tipalpak na. ay makitan to Una. Urayem pa'y nga agkita dakwarog. Tano aginusto da iti da itabalasang. Sa kanto agbirok iti puraw anwang. Nay, malamin kan sa ama rito yang. Nagrurutap mo dagita jacket mo. Ay, namaray. Agtrangkaso aksa. Ay sos, di ka masasidag kanyak. Amangan no anya daytan. Ninsakwarog tinangyakar kanyak iti sakit ka. Na, awam matam mo kasakit ni Kwaraw. Ay, jakman amaw. Tapagbiit laeng anagsarita kami. Idi kwan, aguya ka kaun. Agbarakan aglaminak mataon. Ay, daytan tumo nga mina kubid. Anya tilakom dita nga agas ti trangkaso maray. Ikanak man kiday. Tapno saan ako maraw. Kagawad, umayak man ang nagpalaw. Nasaya at mag. Tapno maibus tilakok alod Kwarog. Makaibos magkayam iti kwartan wadda tiksmit mau. Ay, kasta talaga. No kayat mo ti makaasawa. Agpalod ka Namin ano akon nagpalod dito itirsinam. Ay, kat gagangay na ako araw. Talaga kasta. Apagriing ko pa'y laang, agpaluda kaon. Inton kuan, agpaludak man inton pa nagmimerienda. Sa inton pangal daw manain. Sa inton pa nagmimeriendan to manan iti alas 3. Kun, sakbay ang maturugak, agpaludak manain. Talaga kasta Kwarog. Aganos ka Nagastos mo't gayam ti makitiks mate. Ni ngamin angkel kaw. Imbirukan na kiti paggastusak. Ay, kat dumawat ka kang kwa na iti pagload mo Ha? Ay, wanan niya. Nagladawan day ta asing-asing mau. Tape anak ko ng tikasta. Nga may, agkita kami numapan makimiting ni Uncle Kaw. Itugot na kano iti meeting na, tapno agkita kami kinikubita. Ay, agis puting kamay no sumango ka ni Covita. Umay kong harot buludan di sapatos mo alalat. Ay, agpabanglo ka, tanabanglo ni Covita.
Buludak matan jay pabanglaw, mangkail. Da, di agpadatan iti angaw. Sana madlaw. Digos ka. Uray si kamot Sa nabalikan niya ka, ta sa anak nga agaram. Sige. Agdigo sa. Kwarog, bantayam ni uncle mo ije pagmitingan da. No agtuglab, gunggunam. Unantay. No indumognan, amom latan amat maturugan. Ay, di mo ipalubos nga agurok ijay. Riingam adagaws. Ngumsan aday jay tigagarak asumurot antay. Sa anak asumurot aparariing. No di katap no makitak ni Kubita. Ay kat ipampaminsan mon Riingam ni uncle mo no makitam amat maturog. Kan, gundaway mo matan amang kita iti textmate mo. Sige man lang Adto'y ti balunay. Ha? Itugot ko dayta. Anuwag ngay dayta balunat mo antay. Ay kat no saan mo amariing ni uncle mo, usaram daytan. Balunat mo. Angkay, mangrugi kan samot ng agtuklap. Mangrugin ay ati mo itahing hay. Itay pa anang rugay. Ah, Ayan ngay ni Kubita. Inton merienda agpakita day jay. Mabisina kaon. Umay ko mga roden mang tadi ti merinda. Hello? Kapitan Inteng? Iso dayta. Isu. Kubita. Personal ngayam amukin ka ni Kwarog aka nakak. Ay na. Siyak ni Covita at textmate mo. Ay na, guwapo kagayam at talaga. Ay, agawit tanang kay. Apa kay? Di ka pala naging nalamano ka ni Kubita. Basta, agawit tan. Umuna ka. Ops. Kwarog agure ka. Kwarog! Agsubli ka! Papanam. Pagsubsublin na ka ni Kubita. Surutak ni Kwarog. Hops. Papanam. Huwag ko naman napintas. Napintas mo't talaga. Long hair. Rosy cheeks. Karuprupa mo ti kubay. Na. Kunak ngamin kan ka. Asus. Nagan na pailang. Bayrusay. Da. Adda na birukan da apuraw anwang inteng. Kayat mo ka no agatangan, Anwak ngay dayta. kat no agpapabirok ka. Takunam nga aramaten da kwarog kan ti textmate na no agkasardan. Awanan ti kasar. Apay ngay? Kunak man no kunam analaing ka amang ireto. Ay, saanan? Napilin tumot nga minda di ako arog. Di urag laklakay abarok. Ay na, Kapitan! Nalabit asaan pa'y adimtang ti talaga akaparagpag ni Kwarong. Kan bayam nga iso ti agpili iti babae, apara ken Kwana. Ala, sige! Diton, tinagipusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.